Biyag Di Tao. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Barumanan nga istorya wano episode tingkay mangagan, dito'y drama abiyag ti tao, pagadalan a drama a may sagot kada kayo. Nga makablawa man pa ni Marilo Odluz dita Hong Kong, Sandra Aleria dita San Agustin, Isabela kaninenita Senense. Kaya titayin tayo nga rodendenggan ti episode 355. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Sinungot aya day ta tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Maturo pa ila na tao. Umayan! Ni, si kamot gayam Shirley. Unay mo tasapa mo nga malatiw. Nagbayag ka mo amang nilukat itiri dawon, Marcia. Ada ka dararamidam? Awan mo't kaririing kuntupay. Katanyat gagaram. Nakaumay ka. Ay, sumra ka pa'y Agyaman nak, Marcia. Agpabpabirok namin di amo kiti babaunan. Di mo, ada kadwa mo na babaunan ija dakil abalay a pagpapaayam? Saan nga ija ti pagpaayam no bilang laeng? Ija yan ti bakit ken lakay anaganak tay gayam ti amok. Ija'y matla ka bang ibang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam ngagpaay kas babaunan. Kabaalam day ta. Awan mo't sa bala pag serbya mi jay. Day tay labakit ken lakay. Ilutwam ken ilaba am laeng. Sa bagay, nalakalaeng mo't kit di ati aglaba ken agluto. Nalangarod, tay bagak kadagiti amok. Ket kasano? Sumurot kan tungarod kanya kon, tay tulod da kay je balay a pagtrabahwam. Ket uwan na, Shirley. Kabailam maya ti agkatulong ke di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailak to ano adakon ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo ipakat ijay ti ugalim dito'y. Anya nga ugaling ngay bagbagayo mo't ayan nanang. Di kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asa daw gumagutak tun ananang tapno mairwamak nga katulong pagalaak mo't lang iti experience daytoy ka diti balay a pagpaayak kas babaunan nagdakkel mo gayam Wen, adda ije ka na dati anak da lalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam kan pagserbyam ditoy. Di kagda nagtanasingput dagi ije nga agasawa. Dayto, tagbalin na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na nabineng. At tapay aircon na. Kwarto tayo anak mi daytoy. Ngam gaputa saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaunan. Takabailan mi paimot ka ni Tata Carlos nagtrabaho. Ngam ipilit na mutlat ta. Binaybayaan min atay so matagbaya diti sweldom. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayaw na nabineng. Kaslaawan mo ti matrabaho dito'y. Nagadungag pay so ti alikamin nyaw ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marcia. Numay papan mo't iti makan, saan kami ang napili iti makan iti asawak? Mayat nga rod, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko. Yornos mon dagita gargarot mo. Sikati makam mo dito yan Aginan akapailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Hey, sige man nga rod nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga minti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw nana. Nagadumot tayong tilinuto, Marcia. Kital-talo tayo laang maamangan. Kaya't kung amin to'y spam ken bacon tata, iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko, ta dandangidan ag-expire. Kasla tayo mo tagpapasken na iti kinaado ti linutom, Marcia. Di kayag danag ka dinana. No, di yung kabailan nga ibusahin kabailak. So, sana masayang dagita.
Mabisinak ngamin una yan. Iswa sigurado maibus amin dayta. Bakit? Di ka makadlaw. At daraw-rawat ibabaon ta. Kabailan na nga ibusan ti nga gabsoon alabay na. Kalpasan na. Agpunggapay iti mamidwa. Tila madmadlaw mo mat Carlos. Inton kuan mangeg na ka. Kasano ang mangagnak nakaturog manang? Apay, anyat orasan aya. Alauna, idinalpas tayo anang ngaldaw. Simrek ija kwarto na. Sakpay ki di tinang kalong kung itinanganan tayo Anya? Ay, nabannog siguro Pakabanugan na kumangay, kawang mararamidin na. Aglutaw, aglabalaang may. Kaisula ang mga minti imbaga katrabahon na dito'y balay. Iso malagaya ma. Gamuray pa Apay, nanyalat na iba kakingkwa ng aramidin na. Iso lang, sa adang agboluntaryong agdalos, wano aginaw. Kawatang kumamatan at trabaho na dangita baka. Anya mga klase ti babaw ng tikastamag. Ala, bye-bye amon. Nabannog siguro ang naglaba. Hello, Shirley. Nakaawag ka, mate. Kaya't kala kumustahan, Marcia. Nasayat ka kadimo lang ni tabalay dagiti amaw. Ay, kadun, Naghayahay to pa itibiyag ko dito, Numalpasak ang makaluto, Kan aglaba. Awan arami di kon, sitting pretty akon, kan sleeping beauty. Ay na, nagsayaatan? Kat kumusta ngay tay bakit kan lakay nga amom? Ay, nasaya at mo, awan makunak kadakwada, tanasingpit da ngagpadpada. Ay, mayat ano kasta? Ala, tarimaanam nga ruti trabahom dita. Tanakatumpong kay tinasisimpit nga amo. Naswerte ka, Marcia. Ay, wan, Shirley, uray mo't isuda Naswerte da, Mike. Ta, nakatumpong da iti nasingput ababaunay. Nay, saan yun sa amang nga usaran da gito'y daduma nga alikamon nyo, nana? Ipadawat yung man latan kanya. Tapno adama mo makita display di balay may. Nala, bye-bye tamang kita akto iti-itid ko kan kabalasang ko. Ay, agyaman nana. Dagitay kumamot saan naglumaan unay. Tapno sosyal mo takitaan. Ay, kauna. Marsya, itimplanak ba ni ti kape? Taig mong tulangan ijay tires. Ay, tata. Sige, mapanak ijayan. Isarurumton ti kape kwan. Tata. Kakayo. Sika nga nanabinay. At kape kayo, Mike. Ay, kauna, Marcia, balasang ko. Ola nga road. Ilakaman yun tong ni Tata Carlos nga itimplaan. No, agtimpla kayo iti kapiyo. Ganda kayong tumutun ati mangipan iti ayan na. Ala, da kayong tong ti agtimpla, nana. Tanay, masaduta. Makaturturo kakpay ngamin. Kurang titurog ko. Tanagsapa kayong tumut ngamin nagriing itay bigat. Sa kayo asao. Iso nalukagak. Sige. Tama pa na kung iti silid ko, nana. Hello, Sherwin, anak ko. Kumusta ka ditan ngay? Nasayat mo't nanang. Da kayo ngay. Pasensya kayo na. Tay-taak lang nga nakaawag ka na kayo. Ato nga mintas asikaswag ditoy. Barang makabakasyonak mo dita. Ay ka, nasaya at ano kasta, anak ko. At sapay ko mga rod at makaawid ka ni Timabiit. Ay na, mailiw kami kan. Agmay sa ka lang arudan nga anak may. Adda ka pa'y mo't iti adayaw. Talaga kasta nanang. Ket, kumusta mo tayo kadwayo ababaw len? Nasaya at latamot Iso na lang ta, daturturay na no, daduma. Anya? Apay ngay. No kastamot lang. Di sumapol kayon iti kasukat na. Ay nasaanan, tanarigat man ng tagbirok. Anusan mi pa'y laang ni Marcia. Ala,
Mangantayaw na nabineng, Tata Carlos. Nagluto ak itituyo kun tinapa para kada kayo kun fried chicken mo't kanya. Purgaan na kami mo itituyo. Manual daw nakastuti paspasinam kada kami. Oray na tangla kumatilutwam para kada kami. Narigat dalus si tinateng. Masapul pa yung amin adalusan kun ugasan tinateng ang mailuto. Ha? Naimbagday tatuyo kun tinapa ta diretso prito. Nalala, mangantayo ki din. Naimaslat tamo to'y tuyo kan tinapalakay. Nay, si kamo gayam Shirley. Sumar ka nag-aawid ka mo gayam mapadak Wen, kat nadamag ko nagawid ka mo at isungay mayak. Ni, mayat ti pa magima. Limok magkamot na nagkatulong. Saan na kasi di nakakutkutong ka. Win nga rod. Nagimas nga may intimangan. Manula abulan ko ijay kadagiti amok limo magamot. Wang nga ron. Bagbagay mo ti kasta pa magima. At least nakargaan ng tilasag dagita bakante akudil mo. Kat, impakadam ti panagawid mo ita. Win nagpakada akmat nga ag day of ak. Mano abulan ko mo't ijayan. Naskun mo't na ag day of ak Uray kaskasano. Ka nasayata no kasta. Mayata pinalubusan da ka. Ni, nagmaya mo na kita nakadisplay dito salas yan. Itala makitak na kita Ay kwa. Intad ni Nana bining da kita. Ada pa'y pinggan nga intad na. Intad na wano, dinawat mo. Intad na ti daduma. Dinawat ko mo ta ti daduma. Ay imbag ka pa'y nga rod Nagasat ka, takasta dagiti amom. Ngamsyak ngay, didak ik-ikan. At da ngamin imot da. Ay, inatiw ka nga rod Ay, Masidak pa amin akayat ko ijay Makaturugak pa iti anyaman nga oras akayat ko. ay na, nagmayatan ti kasta nga amo. Awan reklamo da. Ay, kapadasan na ti reklamo Tama kang ngagda. Siyak ti batas ijay ko naman. Ay, isus, di ka unay, Marsha. Di mo abuswan ti kinasingput dagiti amom. Tapno sanda ka papanawan. Pagyamanam ki di ata nasingput tinaranaam nga amaw. Di dakto papanawon lagi jay. Tanasing putda, Shirley. Saan da ang maaramid ti kasta? May mayat sa manuawang katulong ta dito'y balay. Tapno sana ka ma-stress. Makapa-stress mo na dyan, Marcia. Di mulat ta ka di ikas kason ni Marsha lakay. Ano usam laengen? Kasla tulong talataken kuhanan at ipanagnaag na dito'y balay. Tawan ket nga rod trabaho na. Tapno damag kwarta na Nakarating to mga may. No apay mga mila nangalapay lang ni Sir Wayne iti katulong ta. Kita mo naman asaan ta nga na iruwam nga da katulong na. Agsubli ni Marcia no bigat saan. Isumati ko na apay aya. Siyak to man tagpaling kay bakit. Ikanta man iti pagnakman na rin dyan Marcia. Pagsidaan tayo tinatag. Awampay makatawan na rito. Ngampermay abimbim sugay. Limok mo ganito gusto. Kaslabigaw la na ipasikig inimay dito. Itamot lang ka. Kasla na puyutan na balon. Nagrawat nga may. Mala, baybay amon. Saan na nasaya at imot timakan? Muna, maglablabos ba? Supayan ti makakaambong ang pili ti sidaan na. Naimimas pa'y kat ti sidaan na ngamdata. Adaya makasta. Nay, apa yun tata? Awan mo't karga to'y ref yawn. Puro natang matan ti karga na. Sapay jak kayat ti agsida iti natang. May salat dito'y karabukob ko. Kat ano anon niya tada Marcia. Di kag pili-pili ti sidaan. Nanyamo ti kasta. Kasano nga raw na pumigsaak ng trabaho dito'y balayaw. No kasta ti pasidayo kanya. Ay awan kumutungak man na no kasta. Madi mo lang tinalok mag-unay.
May mayat ay katamtaman na pamagi. Nan, ikandak iti pakitsinda. Ta siyak ti mapan makitsinda. Tiyo mo ti makitsinda. Awanan, impaling kimeng ti kwartami. Anya? Basit la tinabat-bati a pasensya kung bakit papanawi kung na dyan marasya numapunwana. Mala, sana bale. Ta si Degan nga agawid ni Sherwin nga anak ta. Isunton ti makisarita ken kuana. Nakarelaksak. Hindi nag-day off ti babaunin ta. Yung hindi nagsuble. May stress ak manan. May mayat sa no. Pag di-oven ta nakanayon na dyan marasya bakal. Marsha, di ka kadipa aglaba. Aldaw nga minan. Madamdaman to pa yan, nana. Tanay, kalkalpas ko anangan. Ha? Ni, kano itay penalpas tayo anangan? 2 oras ang tinapalabas. Nangilabanak ngamin, nana. Ta, agsaraaw mo't ti tiyan ko. Anya? So, panawan dakpay laang dito'y salas. Tagpalpaak, nana. No, kaya't yumat. Uray rugyan yun. At yaglaba. Ta, ituloy kunto. Intun madamdama. Day. Apaya sikat yung glablaba bineng. Ituloy ito ni Marsha. Ano madamdama? Ay. Nakabaybayag mo. Kaanon to pe amalpas da ito'y no your oray ko pailaan. Ay, sana mabalintigas na kararamidan na. Ayan na ya. Aday di salas. Naiturog na. Anti pa nagpalpana. Paimpantay na kringan. Sana mabalintigas na karamid na. Ha? Marsha! Agriin ka man dita! Ay, apay aya. Disturbo kayo mo. Di pan naturog. Ninahanam abining taglablabay dayan. Baliktad sa amat yung ti sitwasyon tayo. Sikat sa amat ti boss dito ko yan. Kada kami ti katulong. Sumanao kayo mo't. Ay. May masan ti turong. Ngam disturbo kayo. Di kayo mo't disturbuan. No da kayo ti matmaturo ka. Apayakas na kayo. Respetuan nyo mo't ati kabatayo. Naamu yung nga damat maturog. Di kayo sumanao. Ha? Carlos Lakay! Ni Sherwin madyasimang part! Ha? Kung kagpulsa! Kapit lang! Inakringan ni Marsha. Apay aringam. Paybayam. Tapno makita ti anak tatikas di alangana. Ha? Ala, umaykan. Intasabtun ta anak ta. Pekan! Sino dahito nakaida dito yung sofa na? Ay, kwa. Iso day tati babaunan dito'y balay. Anya. Kasta ti aramid na day tababaw na yung anak ko. Kas lamanti ka maturog. Uray bigbigat maturog. Kas ita, ninanang mo taglablaba. Siyak mo'y tagdaldalaws. Ngam day tababaw na yung maturog tararamidan na. Panya kayo mutan. Maturog na tao. Ngam sumanao kayo. Nay, damo gayang bisita yaw na nabinay. Tata Carlos. Sino da ito? Basta ka dito aramid mo dito balay. Maturog. Kabayatan ti pa nagtrabaho dagiti dadakkel ko, ha? Ha? Ano kasta? Sikati anak da na nabinay kan Tata Carlos? Wen, Jacqueline pagaro pa kasta aramidam dito balay, ah. Anay ko. Nagsakit nga min ti ulo kan mataksar. Ganti dyan ko. Aguri-gurak gamin. Nita, nalaing ka pa'y gayam nga artista babae. Saan mo't Kula tama di ti bagbagay. Agkakapsutak nga rudan. Ala, bumangon ka ditan. Ta ako kusam amin ang akagawam. Ta pumanaw kan dito'y balay, itamot lang. Anya? O anya ngay, diawanan trabaho, Marsha. Kung nagtumo nga mingking ka, di mo ipakat, iti sabali ti ugalim dito'y balay. Natangsit nga minjay, anak dagiti amo. Kung namutlan na sino abak nang mo. Saan na abagay ti baknang dayaan nalastaw? Nangato ti purwana. Saan nga isuda ti ayan ti problema anak ko? Sika. Kay, kasanaw,
Agis tambay ka man, andito'y balay Taawan mo itong trabaho. Di mo mga mintarimaan ang ti trabaho. Kaisuna nakatumpong ka itinasingput nga amaw. Mabuso ka mo nga main. Di kay ka di madanagan. Makasapulak to iti sa bali pagtrabawak. Sales lady ti aplayam. Sana babaunayin tasaan mo abagay ti kasta. Katulong ti kayat ko. Tamakan ko amin na kayat ko akanin. Kan numalpas ti trabaho, makay nanaak. Day ta sales lady ngay, ha? Kanayo na nakatakdar. Aho, uray awan. Kasanungay, sir. Alaon da kun akatulong yaw. Taga kabangi bangaklaan nga barangay. Awan sabsabali. Sige. Basta nagagat ka, ha? Yak kaya tisadot amabaunan. Wan, sir. Promise, nagagutak. Sige nga ron. Mabalin mong timang ruging agtrabaho intun bigat. Hoy! Agreeing ka na! Marsya! Ang tawad! Anya, matinday na lakay. Kaya imasan pa'y latiturog. Yung pumanukaw kitin. Ita, may kaksanday ta nga amok. Marsya! Mabitlaang! Gumayan! Bumangon ak manlangan. Nagturay mo't na ito yung nga amok ko. Nagalas ti aramid na. Unay baten ti kasta pa nagre-ring mo. Aldawan na. Nakasapsapa pa'y lang mo't, sir. Agalas sa ispay la itigsapa. Naladawan day ta pa nagre-ring. Alas 4 ti pa nagre-ring mo. Takasta ti pa nagre-ring ko. Anya mo dun? Nakasapsapa? Ala, agawam kit din dagunay. Inkagluton, di ka sumanao. Muna kayo lang arudo na bimangon, di ka pa'y nagsaang mo. Nita, nagalas mo ti pa nagsasaw mababaunanan. Nalalas pa'y kada kayo Sana gaputa mo kayo kat kunamlan asino kayo mutin amang bugbog kaw kanya. Nita, naturay ka babaunan na. Disturbo kayo iti pan naturog. Kaimasan pa'y lati panagkukot. Ngamriingan dakmet. Jaklay pagarop akas tati ugalim ababaunan. Lawan kon anakalaking ka. Lawan ko mo ta simrek kada kayo kas babaunan. Kanya. Ha! Bumaro ka langan! Tas umapulak iti kasukat mo. No pumanaw, di pumanaw. Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Adaw ti master ka sa balay. Gundawayak ti kaawan jay lakay nga amok dito'y unag ti balay na. Ako kusok amay na pakairanudan dito'y balay na. Tapno makabawi ak iti panagtrabaho kiti may sangal daw. Nagbasit intod na swildo kiti may sangal daw. Kurang day jay. Jay. Jay relo nga adda ijay istante. Nagpintas. Ala ko, ipaunag ko itibag ko tapno saan ang madlaw. Mapanak nga rudan, Sir Lastog. Mabit lang. Di ka basta rumwar dito balay ko. Nay, apay? Idi may ka dito balay. Kipik tabag mo. Ngam itataagawid kan. Nabnabsugan tabag mo. Ha? Ay, nakita'y badok na kito'y asar. Ala, itisum tibag mo. Takitag ti kargana. Adda karbangak amang check-up itibag mo. Manjak Ang pwede mo kaya't ngay pakita. Adda ilumlumang mo niya. Ha? Ala, itisum tibag mo. Katlukatam. Nagtatakaw ka. Ha? Tikunam, makaligtas ka. Adda ti CCTV apam managnak kenda gito'y adda dito'y bag mo at tinakaw mo. Idarum ka, Marcia. Di ka pumanaw. Tamangayabak iti pulis. Di lang mabalay na di da kun idarom, sir. Ta isublik mo't na gita. Jak mo't tuluyon nga alaan. Isubli kun, sir. Kunak basura da gitan, niso nga inanak. Ha! Nalaing kang agrason. Siguro, si Kudengar Aramidam ti Kastel niya. Ala, saan mo't italaang. Sorry, sir. Di da ko man idarom, pangasiyaw. Masapol amay kan kay ti pagnakmam.
Tamangan no aramidem tumanen iti sa bali. Pakawanan da kumasar. Isublik na kita. Di na kumaidarong. Ay na, nagar-aramid ka, Marcia. Makitam tibo nga ti kasta nga aramid mo. Nanang, anya nga iti aramid, tulungan da kuma. Anya kuma nga iti may tulong ka. Risutem day ta a problema. Ta, sinirek mo may. Namin anaw a binagbagaan ka, ngam natangken ti ulam. Saan nga amin a matumpungam nga amo, ket nasingpay. Kayang ida. Hay, nakatumpong ka laki nga rudan, iti katapat mo. Nanang, pag nakmam daytan, ken pagadalam daytan, Marcia. Di mo gundawayan, ti kinasaya at tipada matauken ka. Dasaan nga amin agundaway kat agsuswerte ka. At dantulat ta pagpatinggaan ti madi nga aramid mo kat agpulo ka. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.